Ingono yomsamo noProfessor VVO Mkhize. Police maseko manje ngithi kabazela. Siyangena ke manje sawubona kwesibili. Umnandi kahle kakhulu mama Khoza sesikhulumile sibingile abalaleli bonke emakhanko siyami. Kube mnandi yebo. Mhlambe ake ngiqale nje ngezinto ezisemqoka. Lapha yana kwi School of Arts eUKZN. Uyamazi baba uMpanza? Umfundisi ulasha? Hayi. Waphuma la. Wayiseqala isonto elibizwa kuthiwa bathini konje ngiyambona ngazi ngisho nangoface yep bathi iNazarite yes Nazarite Church of God ePinetown wathi ngaye kusekhona umphathi yebo so ke manje lento ingaphansi kwa Professor uMasondo kuzobe kulontshwa incwadi next week ngolwesithathu eUKZN eMaritzburg lalela ihloko sencwadi awumadoda iTestamente lika Moyo Ingcwele yeah thina sazi iTestamente elisha nelidala uthi yena incwadi ayibhali iTestamente lika Moya Oyingcwele iphiwo lezo ngephiwo ubaba uMpanza Nazarite Church of God yebo from Nazareth sengiyayibona ngoba vele mina ngazi ukuthi uma ungene lapha ebandleni lamaNazaretha ungenela ukuthi ufana nomuntu othwasa ungenela ukuyolanda uphume nebandla wenze nakhe so ke noma kanjani ngiyayifuna lencwadi ngoba ngikhona ngifuna ukuyifunda mama Khoza noma kanjani impela uthethini ihloko ithi iTestamente lika Moya Oyingcwele okay yebo bese ngiphinda ke ngisho ngithi ke lapha yana abezemvelo KZN ezemvelo abelapha kade belobehlupheka bengene eqiwini bentshontsha lokhu sebethe cha sesakha ke manje ichemist labelaphi bonke wozothenga at a cheaper price wow ngomhla ka25 iyobilontshwa leyo nto sanibona ithi kusetshenzwa ukubambisana yebo nomunye noma kuhlanganyela hayi ndawo ba wedwa lena nokuthi futhi lokungena ngokugerekeqeke entweni ngena ngendlela efanelekile bese ngidlula ngicela kancane ukhuluma kuzokwenziwa njani ichemist lela ngithi wonke umuntu uyabona nje uyinyanga usizohamba manje uthi hayi ngicela ukuthenga isikhumba sebhubesi ngifuna amafutha ebhubesi ngifuna ukuthi hayi le ndaba lokuyontshontshwa kwashwa ivulelwa belapha bendabuko bonke ngomakhamba kahle ngathi kobe khona no MEC la KZN ehluhluwe mhla 25 ngobe kolwesithathu ngiyithandile lento uyekhabazela ubusixoxele ngibe ngikhona ngiyolwenza uhlelo ngikho ukhona uyakuthanda lokho nakho uyayibona ke lento kanti futhi kunesivumelwano esosayindwa uMsamo Institute kanjalo futhi neKwaZulu Natal ezemvelo ukusebenzisana ezintweni ezithile ngulisakaze ngikhona futhi uhlelo nako ke makusho wena makusho umama kuphelile nazo cha asidlule kunomhlangano ozobe ukhona belapha bendabuko baseThekwini ozobe ulapha eDUT ngomhla ka6 usho njalo ubaba uNdosi unobhala ubaba ucele uthi bonke ucela ukuthi kuhlanganwe khona noma ikanjalo ubani lovusa ihlahla zemithi uNdosi usibongo fanana undodana yebo kusho ukuthi undodana ngokwesibongo ngiyakuzwa awuboni ke nakhiya ke bese ngitshela abalaleli cha ngephasi ke khona sebeqala ukubuza ukuthi hawo Mkhize kwenza cha olwehlanu asisebenzi gqibelo sombuluko siyasha ayikho inkinga akuvalwa ngoba abantu bahlale begula behlupheka mama Khoza ngifuna ukuxhuma kule ya tea time ngiphethe izinto lana ezimbalwa ezifika emlambo munye bese ngizexoxa le eziveza imfihlakalo yemfihlo esingakayiqondi ukuthi yini ukuthwasa yini ithongo angiqale ngale Julile mama Khoza kunensizwe isemzinyathi ngiyothanda ilanga simlethela kodwa wethukile umkakhe wathwasa idlozi lithwasisela waqeda wazi wathunywa eMozambique wafika futhi wasizakala kwenza yonke into waphothula banomuzi ithongo labatshengisa isigodlo indawo yokwakha isigodlo basakha isigodlo ayike aqala asebenza umama kamnandi futhi asebenza umama asebenza unje ekhabazela hayi kwathi nje na sekuhlule ngeyilanga ngambone yethe khathala ngambone yethe hayibo kwenzakalani uthi nginomngani ke owudokotela uthi bese ngiphuthuma kuyena masithi siyafika athi umngane wakhe ayi ngeke simfa emotweni simsesibhedlela
uthi endle eclinic uthi endle navela shona but hawu inkosi yami sathi usashone kumama ke mama Khoza sefihli umama in 1 week abuye umama endodakazini athi lalela ke ikhehle lingithathile ngoba lithi sengiqedile ngomthetho umsebenzi kababa wakho lo mina ngangilandelwe ukuthi ngizovusa lo msebenzi wala ekhaya kuze kusebenze ubaba wakho mama Khoza mase kutshengisa ama VN alensizwe ehlale engithumela bamkhwiza nako sengixakekile akazama ukuthi komcake kwenzeka lokhu nalokhu kwenzeka yonke into mama Khoza ngimsize uyamtshela unkosikazi hamba ke manje uyekhabazela njengoba nama ngisiza wena usuzo lapha abantu uthi ngishuke emsebenzini sengiyanqena manje ixakekile indoda manje mase ngimquestion ngithi hayi wena kini vele kwakunekhwama kini uphi umfowenu wenabalozi wadlala ngaba abalozi wenza izinto eziphambene bavalelisa abalozi besesiyolwandle so unkosikazi kusho ukuthi ubelethiwe ukuthi yeba kathwase kodwa uzovusa ini impanda la ekhaya yini ukuthwasa yayizwe lonto kanjani umuntu mhlambe mase ngivule ngisathi ngisakhuluma nje ngivula iselwe la mama Khoza khona ngizokutshengisa ukhamba athi melishaya indlela oluphuphuma ngayo into engaze ngiyibonele ngazalo kodwa manje futhi khona lapho ixakekile le ndoda uthi ngempela kwenzakalani empilweni yami yini le engidlula yona bukela ukhamba hey yebo ingwebi nje inje buka ingwebu uthi meyishaya lengwebu akhuluma umkakhe emadla shaya kanje yenza kanje obani kodwa ushonile inkinga leyo ngidlule lapha mama Khoza bese ngiza kuloko kufika umama lapha kumina kade aqala ukuhamba lo mama wafika ephuphunyelwa izisu zazantathu bese qala manjena ephupha ishoba aphupha amathambo bese ngithi mina kufanele uyathola amathambo athi hawu bamkhiza ngiyathwasa ngithi angazi hayi bandla umnyeni wakhe asilithenge ishoba siyathenga amathambo ungizwe kahle ayihlali ingane eswini into eyinkinga uphupha ikhehla njalo leli khehla lifike lithi khoti mina ngukhokho mina ka babezala wakho ngibuyisa umsebenzi bese ayitshela ukuthi yena uyena ozongenwa yilokhokho athi angafika amathambo neshoba wakhulelwa engenziwa lutho wathatha amathambo yowabika wakhulelwa njengamanje ukhulele izinyanga zisithupha lalela ke indaba la ikhona seyiyakhuluma ingane iseswini kanjani khabaze yabona nje melele ikhuluma ingane ithi imina usibanibani lo engafika kuwena ngephupho amathambo ayeka awami iwone ngosebenza ngawo mase ngifikile ngaze ngabiza uMakhosi ngathi wozani madaba nizozona nguMakhosi engixoxela lithi khehla manje uqhubeka uhambe emlambo omunye kuze kushaye isonto lesibili enyangeni ka9 so bese ngobe sengizofika ke kodwa akuwena uzosebenza imina ophatha ishoba imina osebenza ngalamathambo kusinikani lokho okuqala yini ukuthwasa okwesibili kanti umuntu mesengalena la sithi sezulwini kwenzakalani okwesithathu yini idlozi kanti ngidlule futhi kuleyo case mama Khoza lana kunengane lengane uthewunina inoba ino 8 months khona okuyisithethlezana okumfana okulanywa ilengane no 8 months umkhulu ukhuluma ngqo kulengane le eno 8 months ukhuluma kulengane kodwa lengane eyiphethe unini uthi meka sesixuku nje iveli izamula le no 8 months ke manje iveli izamula ingane ithwishiki izamula uthi meka suka esixukwini sabantu damu kuphele futhi ilungi ingane manje uxakwa yiloko selithi leli khehla ke kulomfanyana hambani emlambo omunye ngizofe ntshelwe ukuthi ngifuna ukuthini kodwa manje sebeyakhuluma futhi kumfana ukuthi hamba uthi umkhiza asinika ukuthi nokuthi wena abenza imbuzi bangibikela ukuthi yini ungawuthatha umsebenzi ngathi ke mina ke yenzani imbuzi nimcelele phela usemncane bakwenza ke kwathi damu
lokhu inganyana akusathushi okusamlayo yebo akusathwishiki manje kuzamule kusitshelani lokho izimanga zemfihlo yokuthwasa ngidlule lapho futhi nakho kunye futhi lana kunengane la awuthi ngibone ugogo okay ngike ngezwe ohlelweni mangaphosisi ngitholo tjatha la kukhona ugogo angadla bekhala ukuthi untombazana ukhala ukuthi umfowabo usezwaphambanelwa ikhanda ngoba unganoma umama noma ubani owayithakathe nezilwane i-breakfast show yes ngiyabonga so mama khoze ifana ncamashini lento eyenzekile emlambo munye kufika umama futhi umama ufuna uhamba nentombazane ese-university eyenza i-chemistry kodwa ihlulwa i-module eyodwa i-module sabathe ayivumi i-module mabefika lana ishayeke phansi ingane ikhulume ingane ishinto abaye bangayinaka ekhaya ithi ingane cha Nkosi yami nibona mina nibona lo mntwana ekanje angithi lo muntu okhuluma usho engane nibona lo mntwana enza kanjena khuluma la inganeni yingoba Nkosi yami nganginomamlambo ngangithakatha ngicela ningigeze niyamkhumbula umfana wenu owawe hashini washona niyamkhumbula umfana wenu wamuka namanzi niyakhumbula ingane kaNozibanibani eyazihunga yilwane zami ngicela ningigeze kodwa ngigezeni kulengane ngoba ngihleli kuyona ngikhethe yona akaphasi nje indaba ila umi ikhoze yodwa ka 3rd year chemistry ngicela ningigeze kulengane kodwa angithi ubona umuntu ovela shayeke phansi bese khuluma kwenzeka into enjalo ngathi cha asiphuthumeni kumanje lento sayiphuthuma asikaziki imphumela ngoba into esiyenze last week oh nkosami sekuzokwadlula nemphefumulo imphefumulo ngizama ukuthini ke mama akhoza ngizama ukuthi ziningi imangaliso ezilangaphandle ezenzakala eziqonde na isihloko sami sanamhlanje esiqonde ukuthi imfihlo yokuthwasa nemfihlo yedlozi nethongo asikayiqondi senkulu kakhulu asizinake izinto ezishoyo kunabazali oka umzala lethi ingane athi lengane isikhulumela isimanga enye ingane ithi mayikhuluma izinto ekhaya kuthiwe uyabheda lona yini lento esho ayikho lento asiyekeni leyo nto bazali asiyekeni leyo nto la emlazi ingane itshela uthisha emehlweni ingane itshele uthisha emehlweni eprimary yathi kulungile ngihlukumeze yozufa uhlupheka la emlazi ngeke ngisisho isikole yakhe besiqalisa yathi wena unamacala kwawena uthisha unamacala uyozufa uhlupheka uphi unkosikazi wakho uthisha usedivorce twice yabona into ebuhlungu so ingakho ngithi wanganaka njalo mhlawumbe uthisha phela uthisha wathi yamthuka ingane akubizwa abazali bafika bathi abazali nathi sisixakile ekhaya ngoba ikisitshela izinto ezisimangaliso esingazazi khabazela yayibona le nto so ke ngizama ukuthi kube laphi bendabuko bakithi oza kwethu ake sithi konke okuvela esigodlweni ke sikuthathe njenganesikhanyiso sesikhanyiselo sokuthi selaphe ngako nokuthi siqonde ukuthi kwenzakalani akungabi yithini esiqeketha phambili ukuthi hayi kunjena hayi kwashe wacima hayi kwashe wacima nako kunye futhi sengikukhumbula ngikubhalanga namhlanje umama uthatha igobongo wadlisa untombazane lo mama usesibhedlela sikhuluma nje qhumi appendix edlise lo igobongo umelapho mama so la ekwelapheni kuningi ukufuna sigade ufuna sicophelele masikwenza singenzi noma ikanjani ngoba siliphethe ithongo and siliphethe nje lisiphethe futhi lingaphezulu kwethu yini lezi inkulumo ngizilethelana ngizama ukuqwashisa abantu abafana nabelaphi abantu okuyithina abantu nje emhlabeni bese kuthi okwesithathu bese ikakhulukazi kuba yini kuba ukuthi izimpilo zethu asizazi kuze kufike isikhathi la kwenkathi ukuthi bam ubone kwenkathi ungaboni ingakho kuthiwa ikusasa alaziwa bangaka abantu ababe musu ukuthi namhlanje mawunemali umkhulu uzibona ukuthi kuphelele kuzophela musu ukuthi namhlanje uzibona ungenalutho uhlupheka ulahla ithemba
uyoba nako ukuthi inkinga sabantu asizixoxi lezi zinto zethu ukuthi ngiphuma phi ngisuka phi kodwa ngifuna ukutshela abalaleli ukuthi uhambo nohambo oluhambayo noyo oluhamba uyathwasa alikho iphuthe emhlabeni mamakhoza 1 ayikho into impossible emhlabeni 2 alikho iphutha yonke into inenhloso uma waxoshwa emsebenzini kufanele uxoshwe ukuzuwelele lapha ya lo waxosha wayisetshenziswa ukuthi akakhiphe wangena la ekhaya njengo sister Mildred kodwa ungene ukube ene awuyanga ukwenza ubuhlengikazi ngaba ukho la ubuhlengikazi wawuthwasa uthwasela ukuthi ungene ngefastelo okhozi ku radio Zulu ufuku bu sister Mildred uthi musu sister Mildred bese uhlala la naku la ukhona na into ayithwasela so ngayamazi lonke lo hambo oluhamba usegcineni manje yebo lo noma sokuthu uyaphuma usuthatha umhlala phansi wakho kodwa still uma ungakayiqedi indlela yakho uyobona sewenza okunye bese uzithola ukuba ngidlulanga okhozini iminyaka engaka bengeke ngikwenze lokho so ngenze mhlawumbe uyathwasa nje obula uthwasela lokho ongakwazi uyayibona le nto so ke into ofuna sibheke uhambo nohambo lwenzayo ukuhlukumezeka okwenzeka kuwena kumele kwenzekile inhlupheko kuyona kumele yenzekile kumele udlulile lapho kodwa lento uyoyibona ngelinye ilanga ngiyabathanda abantu asebeko 70 80 basuke sebekwazi ukuxoxela indaba ukuthi yazini ngadlula lapha nalapha buka la ngikhona imfihlo esingayiqondi nemfihlo yemfihlakalo asibambe lapha makhoza bosithola abantu nazi inombolo 0871100555 033 342 3945 010 007 5294/5 ugeqa amagola khabazana kufanele uMarch okay ngokuxoxela ilanga to March usho ukuthini okay yini ngesizulu March khabazana undasa ngokuxoxela undasa usho ukuthini kuningi okuzokwenza kulenyanga thula ubukele Jabulu Jule ngo9 kuya ku12 uhleli no Lady D ku Khosi FM.